Ibu mega tahu napahas sejarah na nabita waktu na ipancaji, tapi ternyata batina jagiang anak salah-salah. Betul tidak? Makanya upasang iili urane tanda jolo makun raya sebelum mak buinaki conga-conga ki jolo aku tanaki magi na makutana pak megatonga wita tau pura buting iya robenena iya manina paja mangide melok mani memana. Betul? Karena to ini na kena. Makanya aguru ki ini bapakna engka tau biasa wita makun rai watun na mangideng majane maulak kaina engka tau makun rai mangideng pamulan na mangideng taluluwa mataru na rapi melok memana engka tau watun na mangideng ibu tak dembek na capu mana engka tau mangideng iya pa namanya meni talakay na narekomend icupo na lamari. Tapi dia togagan ko din. Iya, bukan rasa gitu. Makanya ini bapakna, ini laki na aguru ki. Ang kami matuto pak dongan na. Si tongan na iya pak dongan ni riulo kuang bay marisalada ya guru. Palebak ki lagi kaci belum tentu na pak guru ki. Tapi dilalan na iya asoy, insyaallah upak barat kaki mana ki. Elo ki mengkalingay. Mudah-mudahan dito panasalawa radio. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, angkali ini Pak Dongenna. Tabe. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahsyafi, Bismillahirkafi, Bismillahirmuafi, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nariko uwi tay ega-egata samanna witadi na semangat bali berselet. Yang menjawab salam saya, insyaallah saya doakan mudah-mudahan tahun ini, bulan ini insyaallah semuanya berangkat haji dan umrah. Amin ya rabbal. Yang tidak menjawab salam saya doakan mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Kenapa salam harus dijawab? Karena memberikan salam adalah hukumnya sunnah, tapi menjawab salam adalah hukumnya wajib. Alamas sia-sia ia lolongan apala sunnah, idik dik talolongan apala wajib. Jadi insyaallah dik to melok mulangi tapi melok ka tambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Alina teman-teman bikin Bapak Kepala Desa yang sempat hadir. Beliau ini merupakan sama-sama alumni Pondok Pesantren As-Adiyah Singkang. Namun beliau masuk di Pondok Pesantren As-Adiyah tahun 2006, sedangkan Pak Ustaz selesai tamat Madrasah Aliyah Macanang tahun 2004.
tapi nariko itanga-tangai, Masya Allah, beliau merupakan kepala desa termuda kedua se-Kabupaten Bone, dan juga merupakan salah satu kepala desa yang paling terganteng di Kabupaten Bone. Amin ya rabbal. Nasabak mi maje nareko itanga-tanga ipa uspa peta desa matan retan ricongari mapan cetan ricukuki maben retan rijeling elung maleret tandu. Saya yakin insya Allah wadimu pamatuk na tambah agan namilo na tambay tanyatu binena tapi balancana binena. Betul tidak? Yang kami hormati dan yang kami muliakan, barangkali mungkin hadir alena tomato melembihkan Bapak Imam Desa Lebonge. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Ibu anggota DPRD Kabupaten Bone beserta seluruh rombongan. Yang kami hormati dan yang kami muliakan, yang tadi membawakan tilawatil Quran atau pembacaan ayat suci Al-Quran. Jadi ia rodin rema mengaji wipuang yang tadi membaca Al-Quran, kami sama-sama dari Kabupaten Bone. Jadi saya tadi beberapa orang yang hadir, alhamdulillah. Ya, ada juga pensiunan dari pabrik gula Arasoe Bone juga sempat hadir, dan juga pembacaan ayat suci Al-Quran tadi. Jadi ia dendre pangaji wipuang Palagun Nabone, beliau yang mewakili Kabupaten Bone untuk ikut lomba tilawatil Quran ke tingkat provinsi. Jadi syukur maraja di Allah Ta'ala. Nasabah selain daripada pacaramana oleh luar negeri dari Kecamatan Cina Kabupaten Bone, alhamdulillah Palagunna juga sangat luar biasa. Alhamdulillah. Yang kami hormati dan yang kami muliakan, alena toma-toma lebihkan Bapak Kepala Dusun Calodo, Bapak Imam Dusun Calodo, serta saya tidak bisa lupakan yang sempat hadir ibu-ibu Majelis Taklim Dusun Calodo yang alhamdulillah tadi kita bersama-sama mendengarkan salawat beliau. Ibu, oh ibu, iya nareko angkasat di majelis taklim hadir di masjid kita tanpa masumangat sedih papinadiku. Kenapa? Ternyata majelis taklim itu adalah taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Napa ni situngan-tungan na yaro majelis taklim angka kelebihan na yaitu majelis taklim yang pertama macam mengaji, yang kedua macam salawat. Napa ni situngan-tungan na yaitu majelis taklim di tunapuji mak gosip. Ibu, ulangi Pak Imam. Ia majelis taklim tak di tunapuji mak gosip, di tunapuji mak joget nariko angka elektron. Betul tidak? Yang kami hormati dan yang kami muliakan, seluruh para alim ulama, para andai guruta, senior-senior saya, begitu pula seluruh jamaah yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah,
syari'ari ni masjid pura utama Imam Mauli, termasuk di antara beberapa yang pernah saya tempati ceramah maulid. Alhamdulillah pada hari ini termasuk luar biasa jamaah yang hadir. Yang kedua, salah satunya masjid yang saya tempati, alhamdulillah, jamaahna di Gagamarukah. Alhamdulillah. Sinina tuma-tuma labikin an niya surah malabikin kahadir. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah siddi asukuru kemaraja nawiringiki pungala ta'ala namuka rilalenna ya aswiwi engkasiki naparinge pungala ta'ala langkah-langkah kaki kita pole ribola tak na tumanguju ribola malebi na Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka melaksanakan salah satu syiar Islam, ia naritu memperingati maulidna Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mudah-mudahan insyaallah barakatna peringatan maulid yang kita laksanakan pada hari ini, insyaallah pada engkai maktapa barakah manginri pamasimat dararing ini nawa nasi rujuk ke sini napak banuai natabuka para kusenna anak darah yedi panapura buting macu itu pakal luluna andrang itu papai meng sininna dudaiwi makuto paro jandai. Amin ya rabbal. Alhamdulillah wa syukurillah. Tadi saya berangkat dari kecamatan Cina menuju ke sini kurang lebih perjalanan 2-3 jam. Tadi saya berangkat jam 9.30, alhamdulillah sampai di sini ternyata kurang 5 jalur. Namun sebelum saya sampai engkakak merudin di pikai makutanaka tabi tiga ngarik mondo lalengi jukka dilebungi maka dina sepa ustaz ada 2 jalan bisa kita lewati, namun kebetulan di Cakiwara lalengi Lokomaye kebetulan tak tutui, jadi mau tak mau harus kak labe denre kampung agasan nakero yang PK denre labe cendrana kak agasan nak ya tugu belok kiri dan alhamdulillah samaku sedih mapapa dan hari kumak bin dika nala dicing nala dicing dito pagagat telu macui beningi pura mana mamauli napaka labe koro napaku kapa mak bowong italo dan alhamdulillah di dalam perjalanan Pak Ustaz tadi ternyata upadodo iotoku nasaba engkah nenek-nenek melok matik katak tanah
Jadi upalipangi otoku na inapa ufatik kayero nenek icawali tatana, maka dana alhamdulillah selamat nih di nana janji na lepo oto. Purana upatika ternyata iero nenek ede lo terima kasih di Pak Ustaz. Justru nanoko ipa Ustaz. Utana ini maka dekat magine tanuku ka nasilad dekat patik kaki maga naseng piko ge cara nak naseng de unoko ki siloloku lad matik kana mu patik kakak paimo. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, biar lebih semangat, marilah kita bersama-sama bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Wai Westas ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cicapi sallallahu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita melaksanakan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah barakatna peringatan Maulid yang kita laksanakan pada hari ini, insyaallah napa turun manengi pungalla ta'ala pammasina andrengi barakatna makuto paro adam penna pungalla ta'ala. Amin ya rabbal angka makutana ustaz iyaro mauli'e bid'ah, iyaro barasanje bid'ah, iyaro miraje bid'ah. Jadi perlu terpaham, maulid itu bukan syariat, tetapi merupakan syiar Islam. Maulid itu bukan ibadah, tetapi melakukan ibadah, melakukan maulid bernilai ibadah di sisi Allah Ta'ala. Jadi nariko angka sila surat tak memauli ajak nana marukka makka da maaga siruna mauli, ajak na toma pangiwang makutofaro ini toma mauli ajak to yang parang ito di inam mauli nasaba waddi janji sisa laki paggangkan na. Tidak apa-apa kita bermaulid kalau kita mengakui bahwa maulid itu bagus, silahkan pertahankan. Yang Allah tidak sukai yaitu ina puji pungala ta'ala, iana itu tausi salah-salewi, tausi benci-benci hanya gara-gara berbeda paham. Betul tidak? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, makanya naramperi lalen nasid di riwayat, narampesit di riwayat, maka dari lalen na yero riwayat upanna sinin na rupatawi pada makdepungan ngiri lalen na yero asoy na inapa de cemua pada nakatai pada pandari lalen na ya asoywi ang kaki peringati
asso ajajinganna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam majappu pung Allah Ta'ala na parintanni siagai igana malaika untuk hadiri rilalen na iya asoy. Tanpa kita sadari puang angkatu malaika siari-ari na paturu pung Allah Ta'ala untuk hadiri maringkalinga di acara maulita. Jadi narik kopura ni matuk mamauli iaro malaika mangulo ni ripung Allah Ta'ala. Agana sa malaika puakku pung Allah Ta'ala. Puli ka din ri mamauli rilebungi. Ang kamanang ngiwita alina, angkay patadisa, angkay pa imam desa, angkay seluruh aparat desa, majelis taklim, bahkan angkatoy hadiri anggota dewangi, bahkan seluruh yang hadir pada hari ini natapumanan asat tak riulona pung Allah Ta'ala. Na inapa makadayaro malaika wattu kuna sang hadiri rilalan na yaro asoy riwattu mammaulina pada narampai na sang asanna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nan niya pada napamigaywi salawat na lori tori pujita agana sa pung Allah Ta'ala malaika sabika na semakukuy sininna na sa tau ang kehadiri rilalan na iyatu asoy we mamauli wadang pengemana sininna dosa-dosana. Alhamdulillah si diupa maraja na wiringiki pung Allah Ta'ala nariku pada nak dampengan dosa tak pung Allah Ta'ala nasaba nariku nak dampengan ni dosa tak pung Allah Ta'ala dek gaga pamaluk na sangadinna surga pamasina pung Allah Ta'ala iya rumaliwe anu capu muah iya leki male alhamdulillah di parik gaga tawata male alhamdulillah matu pinadita gangkanna engka si malaika li sumangulo ri pung Allah Ta'ala agana sa yaro malaika maka da yaro malaika puaku pung Allah Ta'ala mana semua gana saya dan pengemana sinin na dosa-dosa na tau angke mamauli maka da pung Allah Ta'ala mana sahwat dan pengemana. Lalu kemudian maka da malaika peko gani palik puang waktu kuna sang hadiri mamauli rilalan na yaro asoywe engkato wita syari-ari ibu-ibu matengangi macerama pak ustaz sibutoi mapasilolongan tapi tan itu ini waseng kotomin rodi Cina mega may alhamdulillah mamako maneng betul magi palik mo maruka di namay taliso si malaika mangulo di pung Allah Ta'ala narik ko yero to malasi mapasilolongan riyak dampeng dosa na pung Allah Ta'ala we upa patuna lolongan to patalo maruka topi ya dampeng to padosana ang kasiliso malaika agana sa yero malaika puaku pung Allah Ta'ala waktu kuna sa din rejuk ka mamauli tudang nga maringkalinga matengangi matcerama pak ustaz ang katowi tato tuda risuduk na masiji cak kadu-kadu sisen na uperhatikan we bebe iluna matindro maka di pung Allah Ta'ala namoy ito matindro at ang pangatodo sana ita ni gari alhamdulillah yaitu barakat na muli pura ka biasa ijok ka mamauli kebetulan mamotor ka irwat pun
magi hana makunjak lalengi sinin na yarut talo narika panitia tak denek mana ko lalengi na telpongin nak maka mak denek talo tak pa ustaz maka daka Andre bawan ni baraka ya tu ya ibu wadi mau kira-kira mamak koki sampai selesai ceramahnya Pak Ustaz bisa? Apa rugi ki tumundangi Pak Ustaz puli luar negeri inon rumik cerita matu maka dewi liwa ruka jadi negi matu liwa ruka na puang tercatat panitia aja memang na malingit talo aja tu maruka di ya, Alhamdulillah sinin na tomato malabiki na niya salasura malabiki sidang jamaah maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi nariko laukaki maulid puang dengan niat ikhlas na karena pungalatala ya katai meloki patalle ipapuji talori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meloki patalle papuji talori alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam insyaallah ilolongan itu adam penna fungala taala ya rosoko nareki panitia yanrei belum tentu ipacapuril narikundi suki angka ditaro matujuk ko ini paling yak biang ngiapan riam manu betul tidak tapi nariko adam penna pungala taala ilolongar inalan na ya asoy insyaallah manassani yatu pamalukna suruga pamasena pungala taala makutana ka makukoy eloki gatama suruga yari ganade ya ibu mau masuk surga tidak de pada masumanga mau masuk surga tidak mau sekarang puasa melu kita masih makutana sikap paimeng ibu kira-kira narik ko upapite ki tiga tapuji male atau adam penna pungalatana alhamdulillah kalau di sini tiga tapuji puang male atau adam penna pungalatana tidak boleh pilih dua harus satu aku ipilih adam penna pungalatana berarti dik gaga tawatak male bagaimana dinawat di dua-duana ibu aku engkana tawatak cedi ajak na tatajad dua dinawat di mangotawi syukur ini nariko engka tawatak makanya uap pasana mematutu nariko engka tojuk ka mamauli idi panitewe utamakan tamu yang dari luar betul tidak ya apa angka towi tak tojuk ke mamauli 1:10 tiwi cendi ko masiji 10 lisu tapi tenet koy di nawat di mangwatawe puang magi iya tu tau mangwaewe biasa lak de pile angkana biasa kajajian kurang ina bagi panitia ternyata kasi iro nenek pura ni lolongan yalin male cedi ko panitia ternyata iro malina natiwi jok kamunrin na pintue patujuna na sopui lari si pe meluka maka jarin na iya na sadi pagatawaku maka di panitia na pura nulin rewalin ko angkana alhamdulillah aja na mutajad dua apa megatoe palagi witay megangi taon na namalina ya season na purana na taro malina kumunrin na masiji luka na kape majarin na maka dicapu ni na sepura mana dibagi jadi soro ni kasi
lo kemala Maria na yero na taroy ko jamun rin na pinto na masigi takko ang katusin malangi pili magame muso buy ka masih Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Masya Allah, ternyata jago mana masalah. Alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk kepada intinya. Iyaro nabita pamulang ngiri hakikiwi pacapureng ngiri kasarai. Makanya ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah, ipancagi wiri pungalatala Nabi Adam agana sa pungalatala Adam pamil ni sig matam na pamil matam na pangulutan Nabi Adam na inapa na pacunga ulun narilani eri aras. Di situ Nabi Adam melihat engkalapaleng tertulis la ilaha Muhammadur agana sang Nabi Adam pangulutan Nabi Adam ipuak kupung Allah Ta'ala engkagapali rufa tau pamula-mulari pancaji sebelum ia maka di pung Allah Ta'ala engkah asan na yan naritu Muhammad jadi yaro Nabi tapuang di namitu na cik dia senna mega asal malinrun na Nabi taritalla Ahmad. Lalu kemudian itimpa rilalen na akurangi sering kita baca ialah itu surah Toha. Biasa tuh tak baca surah Yasin. Bahkan terkadang tu masalah ki salatullah salam ala Toha timbul pertanyaan igawi situnget-tungen na iyaro Toha igato iyaro Yasin itimpa rilalen na akurangi surah Toha aga betuan na pungalatala ni masarumisan ibuka surah Yasin aga betuan na surah Yasin betuan na pungalatala ni masarumisan berarti mencaji rahasia iyaro Toha iyaro Yasin ternyata asemalin runai Nabi Muhammad sallallahu alaihi maka dari pangulutan Nabi Adam puak kupung Allah Ta'ala engka kapalit tau pamula-mula ripancaji sebelum ia maka dari pung Allah Ta'ala engka asenna ya Nabi Muhammad maka dari pangulutan Nabi Adam puak kupung Allah Ta'ala penasarang ngak miluk mat lade kak mitai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh. Deto pana asra. Magi balik nauniro. Cid di toko di rumah ke di ustaz kuniro. Lanjut. Semangat. Apa namun itu mak kada lanjut tapi nariko tuli di pasitanga jatta si bawa ulun na pa ustaz. Kurai tanga jatta uitanga si ulun na pa ustaz ai cauni ya tuh.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari Allah taala silakan engkau katanya bisa melihat langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulina semita langsungi rupa malebi na Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi bacangan ngina sesalawat wikaseratu. Makutana sika agami mas salawat na Nabi Adam lo ka Nabi ta. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bukan itu. Sallu alai, bukan itu. Aga palik salawat na Nabi Ibrahim lori Nabi ta, ia naritu marhaban bihabibi Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Purana na baca salawat na Nabi Ibrahim lori Nabi ta, maka di pung Allah Ta'ala tasapun ni nasat kanu pujarinmu, nasapung ikanu pujarin na pangulutan Nabi Adam, purana nasapung ternyata Nabi Adam ni talangsun ni rupa malebi na Nabi sallallahu alaihi wasallam merikanu punna. Itu luar biasa. Ibu, si ibu sisa di mapasira lowongan. Iya, apa namo tu mangka deki lanjut ko maruka ki dega gunana. Lanjut mo pi. Yo lemo pahai tahang ide tu bicara. Bapakna. Oh bapakna. Te semua ka magi rumah kun rayede nulik pereng ide na bicara. Hah? Apa ya tu makun raye musti berapa ribu kata-kata itu harus dikeluarkan dalam satu hari. Iya, kapan di napalesui manca jelasai. Makanya makutana kak makukue magi iya rumah kunraye natulina pujilade manena mabicara magi ternyata memang boleh memetui ko asalena magi makunraye na malasi manena nasaba apungan na boleh tega boleh hawa, betul? Akada ki coba hawa, tak tutu katimu tayari kan tak buka. Hawa, bawa. Makanya itu makun, raya menena pak tak buka memang hawa, aro? Urane, magi nama makko urane, nasaba asalan na boleh ko Nabi Adam. Coba semakada ki Adam, tak buka katimu tayari tak tutu. Ini mana bamis. Ya, lanjut. Ada kira-kira hikmah yang bisa kita ambil. Hikmah yang bisa kita ambil, maka de yaruidi rufatawe upanna melo kitu lima cakka ya rupa kita tak mapamula de culetu nenek letu lato amalkan idenre pak dongenna yari ga salawatna Nabi Adam lori Nabi ta sallallahu alaihi wasallam makutana sikap paimeng tapala moga kira-kira yero denre salawat paguru ngaki apa rogi lopok itu nari kude tapala isalawatna Nabi Adam lori Nabi ta ulangi paimeng acuiki marhaban bihabibi Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam upanna bangi pak bangi riwatu banna riwatu tamana luroi tamana asarai tamana mangeribi nariko narapi ni makane pak bangi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah baca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah apari-periki bacai marhaban bihabibi Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam na inapa isapuru kalau pak matata bacakan yarudin salawat insyaallah tuli macaka pak kita iya na tu biasa to matot tak tuli na amalkan ma giro nene ku datuli macaka pakitanna na pakai salawat na Nabi Ibrahim lauri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu biasa mo ki gaming kalinga bang
Ha? Wasadinan keberarti amulu kami tu bawa tanu. Pang kami mato masiji, mohon maaf. Bangi ko loro dek gaga tahu, bangi ko asra dek gaga tahu, bangi ko mangaribi dek gaga tahu, bangi ko isa dek gaga tahu, bangi ko subuhi ajana di aku tanangi. Sedangkan loro dek gaga, sedangkan asra dek gaga, sedangkan wani dek gaga. Sekalinya bangi pak bangi di titik 10. Kate 10 na bampa imang ri elei, sinin na pak kampunge no mana masiji. No mana masiji macai. Maka day pak kampunge na mulai nito na segila pak imang. Jangan-jangan itu pak imang. Maka day pak imam dewi seng itu maka day iya ga jangan atau idi. Bangak ko loro ide gaga. Bangak ko subuh dek gaga, bangak ko isa dek to gaga tau. Sekalinya bakka tati 10 angka mana ko boleh. Melok memang ko mas sampajang aga tati 10 Betul tidak? Kan itu ini nak kena. Mudah-mudahan matu ko mangari insyaallah makkotoi matu egana. Kalau Isra Mi'raj makkotoi ga egana. Magi na madodong makotoy igana narik ko mamiraja tawe narik ko makotoy di na pakku iganay insyaallah pat tadi sawad di matu na sampay kaluk ka masyarakat na maka narik ko mamiraja matu tawe tiwi manato kumali supaya marwai papada betul tidak? Mari na tapuji deto pa na malampi deto pa lanjut ya. Yang paling penting yang perlu saya sampaikan pada hari ini nasabak narikuma bicara kita tentang sejarah Nabi tata palakmanan ni riolo menyemelada dia gurui. Terkadang kita diajarkan oleh guru agama kita melalui dongeng-dongeng dan lagu-lagu salawat. Tapalakmanan tu pada zaman dahulu, pada zaman lahirlah seorang yang terakhir, Nabi Muhammad. Siti Aminah ibunya, Abdullah nama ayahnya, Madinah setelah dewasa. Siapa yang angkat peta desa? Oleh Allah. Betul peta jauh. Magi paling no ni roh. Lanjut. Ilok memato ni ketik telu. Singkat, padat dan jelas. Terakhir. Ibu. Mega tahu na pahas sejarah na nabita watun na ipancaji, tapi ternyata batina jajiang anak salah-salang. Betul tidak? Makanya upasan ngiidi urane karena jolo makun raya. Sebelum mak buine ki conga-conga ki jolo aku tanah ki magi na makutana pak megatonga wita tau pura boting iya robenena iya manina paja mangideng melok manimemana. Betul? Karena to ini na kena. Makanya aguru ki idi bapakna engka tau biasa wita makun rai wattunna mangideng majane maulak kaina engka tau makun rai mangideng mapamula pamulanna mangideng talulua materu narapi meluk memana engka tau wattunna mangideng ibu tak gembek na capuk manan engka tau mangideng iya pa namanya menita lakain na narekomendre icupuk na lamari.
tapi dia tu gagak ko di. Iya, bukan rasa gitu. Makanya ini bapakna, ini lakena aguru ki. Ang kami matuto pak dongen na. Si tonget-tongen na iya pak dongen nge riolo kuang bay marisalada ya guru. Palebak ki lagi kaci belum tentu na pak guru ki. Tapi rilalan na iya asoy, insyaallah upak barak kaki mana ki. Elo ki mengkalingay. Mudah-mudahan dito pana salawat radio. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, angkalinge pak dongenna. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni u'iduha wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Ketika kita berhubungan intim antara suami dengan istri, si runtun ni antara uwena makunraya si bawa uwena urani nomor sidik kokitum monro puncak na marilo 2000 ta'ala agi meluk tilau meluk ki mancaji anggota dewang anak tak kukirum melau meluk ki mancaji anggota kepala desa anak tak kukirum monro meluk ki mancaji bupati anak tak kukirum marilo 2000 ta'ala ajak tomelo 2000 ta'ala riwattu masusaka tapi iluki 2000 ta'ala riwattu manyametta di gagaconya mengiyatu sandina angkatau narapi 10 menit narasakan nyaman na yatu mega tau mati gara-gara nyaman betul nalamode cecin ampuk bawang aku ki rumarilau kemudian baca nidin riyarus pak dongange usahakan mulai dengan salawat apa upanna marila dua kiri pungala ta'ala nadi gaga salawat macue ye doa kita akan tertolak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tapagenna we kafitu tabaca ni inni u'iduha wa zurriyataha minasyaitonir rajim baca ya rupa dongange lalu kemudian tataroi babuana supaya dik nakan napedi babua kemudian tatar di cigarona supaya dik na marumuk talalua si bawa ya dik na marumuk talalua yang ketiga tataroi capak lidana supaya mageluk mana nandri agagai kemudian tataroi ingatna supaya dik na majane molakena tataroi gembana supaya dik na tak buka tacid-cid di gembana itulah manfaatnya. Kalau niatna tergantung dari niat kita ini dapat terui. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian narapi ni matu yero tampu na bene tak 50 idi lakaye idi benena ajak na sembarat tapugau. Ajak na sembarat kedo. Nah sabak yero tampu na bene tanarik ko narapi ni 50 mapamulan itu maringkalinga pamigay baca kurata pamigay sampaja sunnata di situ juga pertama-tama kita berdoa kepada Allah iluki pancaji ustaz anak ta iluki pagarta ki anak ta baca di lalenna akurange surah Yusuf mapamula ayat seddi letu ayat 10 endel kapan terakhir dibaca Pak Ustaz mapamula tampu 50 letu ditampu asira ula yari gamiluk memana insyaallah nariko jaji matu yaro anata magarta pada si segar tak dapat tadisa alhamdulillah kemudian nariko jaji ni puang usahakan bangi do cili atonna kama kido cili abiona supaya matu nariko malupoi iaro anakta insyaallah maturu ri pungala ta'ala naturusi perintah na pungala ta'ala karena yang pertama-tama yang mereka dengar kalimat Allahu lalu kemudian nariko memanai idi lakaina ajak to mabila apa mega to lakai ia mematopa na masumanga nariko memana benena nagesoto matuli sa liweng betul idi to makadah usahakan nariko jajiwi anakta memana beneta idi lakin nam attaruki bangi daw cili atauna kamaki daw cili abiona kenapa sarikwam mengyaromatu anakta maturu li adanna to matuanna
Iya, mengkali nga ada. Apa ang kami mato anak macigaw lada. Isuro lalaw la diajay. Isuro dito matuan na jukam malitole, maka di anak lukam malyang nga tole si buku upagaji ko 5,000 rupiah. Aga nasang anak na idi panasa jukam malitole bapa upagaji pi 10 sabu. Mega tu anak makro. Kemudian narapi pitungas sumero di akikah. Narapi pitungas sumero di akikah. Sebelum di akikah tentunya ialengi jolo aseng makasingi. Talingi asa ya angkeri lalenna akurani ya angkay batuan na. Jangan ikut-ikutan nama-nama artis, apalagi nari kumalampay mengatasi kota-kota nililanan ini tak puasan na. Kasih nama yang baik, banyak di dalam Al-Quran. Ang kabiasa makutana ustaz, talingi aseng anakku asam makasinge, maka daka idito na sapa, kung ka na taruntu, takwadan na, maka da iga ngari ro asat talingi. Aga naseng makbani duang ngeso ang katungan na naruntu, maka di engka na naseng uruntu ustaz, kebetulan iyaro anakku urani walingi naseng aseng lakanude. Iga anakku kurangi manang kalakanude lo kumeruntu. Narapi pitung ngesomelo ni di akikah. Pekowi carata mabilang ibu. Ya. Narapi melodi akikah ibu cedek ladek meniye atau tutup nih, selesaikan nih, masih lanjut pada film Raja Marukah ibu. Narapi matu watun na melodi akikah yaro anak tak jadi misalnya asona aga yasoy hari Rabu janjiri asona arabang ilee tete asera tete 10 selama di penarapi tete 12 maka cara tak menghitung harus ki mapamula asona arabang. Tapi nari ko janji anak tari asona arabat tete sedi tete 2 tete 3 maka cara tak mabilang aja tapamula yero aso arabang atau yesoy tapi apa mula ki mapak bajanna nasabak nara naliwan na tete 12. Mega to biasa dek na akikah anak na magi urane anak na di nasad din nawad din di akikah narikudik panagan 2 bembe. Padahal cek di bembe sudah sah laki-laki atau perempuan dengan catatan yaru bembe minimal umurna si tahun. Kapan di nagan si tahun maka akikahnya tidak sah. Yaro yasannya akikah melo ki gere sapi silahkan, tapi dengan catatan yaro sapi minimal umurnya 2 tahun. Nah di nawedding ipatopoi sari-ari aseng. Pak biasa tu gere sapi pak ustaz engke asen na 7 tahun. Melo kat patunangi yewe asen na sapi. Di biasa. Nariko untuk akikah ajak lalu tapasi campru asen na yero pitue ipat tamak to yero melo di akikah. Kalau niat akikah sapi melo tagire ya to naro asen na anak melo di akikah. Kemudian nariko melo ni itepe gemen na anak tapuang aga biasa tapake kaluku. Deh, kaluku cua atau kaluku lolo? Wah, sekaluku cua. Kaluku lolo dipakai. Kemudian iero kaluku lolo ewe angkat lojan na diawana. Di ajak tapake lojan malebu ewe tapi pakai ki lojan malampe. Kemudian ala ki kaca 2, iero kaca cede onro goncing, iero kaca cede onro sinru. Ite pegemena anak ta ajak tatapangi iero gemena anak tari kalukue. Ya tosi idi biasa tabugau begitu dicepek gemena anak tak mataruto itepak koro di ilalenna kalukue. Padahal yang benar itu itepe gemena anak tak itarik koro kacewe atau goncingnya. Siagi matepe tatarumana koro. Aga tosi gunana yero sinru
Iyaro sindru enari kupuran ni mate pe mana pak barasaje tala ni uwe na iyaro kalukwe na inapa tapamimirangi iyaro anak pura di akikah. Tapahami? Magi na ipinungangi uwe na iyaro yara senuangangi sarikwam mangimatu iyaro anak ta malupo impek malupo makigunay pada toha akkegunana kalukwe. Nah sabab iya tu kalukwe we puang mapamula batanna bahkan mapamula urena letu colina makkeguna maneng. Yelo duan niri pung Allah Ta'ala sarikwam mangimatu iyaro anak tak makkegunay pada toha akkegunana anak iyaro kalukwe. Yang terakhir sekali, kemudian narik kupuran ni matu diakika di tepe gemekna ala ni apa namanya sile takellu yaro anak tak dan kabota wara dikellu anak tak yaro gemekna tatiwi ni lok karipak balu ula wengi itimbangi siagi tanekna si kotoro ya sidekang misalnya si digaram tanekna yaro gemekna anak tak siaga linna ula wengi si digaram misalnya si di juta arwatuna yaro si di juta arwatuna ya sidekang mana ya sumba maneng maka yakikan itu anak tak magi na perlu dikellu gemek na anak tak iyaro gemek simula jajie na sabak iya tu gemek simula jajie we megalak de na kandung penyakit kutu makanya harus dikundul angkatona seng ande guru tak ke Haji Abdurrahman Ambodale upanna iyaro anak tak tuli ditepe gemek na tungke asona arabang pamulang itepe gemek na arabak kedua ite pegemekna arabak ketelu ite pegemekna letu arabak petapulo maka insyaallah yaitu matu anak enariko malupoi magello otakna maca di sekolah. Alhamdulillah eloke pancaji anak tak mancaji anak soleh eloke acueki ubacanga ki padonganna bismillahirrahmanirrahim acueki ulangi bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina doa makan ya ro salai doa makan ini ro eloki pancaji anak soleh anak tak ibacai padongan na Nabi Ibrahim lauri pangulutan Nabi Ismail Rabbi habli minas solihin elo ki pancaja anak ta anak masabara engkari dalenna aku ram malebi ya ayyuhan nasu ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya narota baca puang insyaallah ye narik ko anak ta misalnya misalnya yero anak ta umur bansana ye egal luren na tabaca matinroy tasapunga bubunna ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tapi narik ko malumpo ni masumi ni pada ko masumi ni paja ini apa mengatai ini dan nasapung lebih dan kurangnya mohon dimaafkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wabillahi taufik wassa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.